abaturage umutawuni kanso ya Kitagwenda nemirukemwe kurwo magombora gatari gamwe nubo bateirwe orubare orubeire rwijwira ihunga ekiba kugira ngo bwahati tebeine byo kuriya hamakaga kwingana 10 gafereiro. Kitagwenda town council, Ntara sub county, Nyabane sub county, Wenjaza sub county na some areas za Kanara sub county. At least ejo niyo myanya nyina basa kurambura konka nimpura report singuna na hand have been affected konkoko na bantaka hichireyo. Muto Stewart omhinjerangano kandi omhinji wo mwana na nempocha nagira ngo emusiriye ehwerekereire atembe namara kushinga hika 30 za soyabini mpire mu kiro rukaga ebe ya germinating yamara 1 week after germination hatuyona yaba kirinda as you can see. Bwene saheji twerarikirire entochezo wiro kinde cyo kurya muhogo yongaye hwireho. Mututsi yayongera yagira ngo nanendijo misire genzire nuko kutakira government na nempa bwese harfrati nabyo byenzire uko naho tubitubire cyo nka bitara byo bihimba kandi ubona umwani hikanka mukaga zibezani neje munonga zataho tuntu tigorubari rato twaragara two rubare harimo ihunga umuyaga endoge zituzacweka emyani yasisikara hatoganza kufune cyo kurya mwente cyararebuke school fees y'abana twendigiho mu bitoke tugiho myani bina bisisikire. Uri muhezi wa RDC Kitagwenda yahika bafereirwe kubahumuriza kandi yaraganisa kutwara iraka mu government kurondo buhezi ninza kuchira kawu mu manyise cye kibiraha uko base kutuma ba sub county na parish chiefs bize barambure bakora assessment turebe twantu basa kufuna obuyambi ku prime minister's office akuba abantu bona baferirwe embubo babire bajimariro mu itaka ncumahisa tibine neco kurya. Omuganda gakwenda kushana nago wabayeho munyeshengero wa Bunyaruguru Honorable Cadet Benjamin Buturo yirkangira abaturage mbecanga cya Rumuri yo kubanza na Rumuri ya kabiri abarushanga mu murkagwa Rumuri omugombora ya Kicwamba omu district ya Rubirizi habherize guterwa ihunga bona gagwire gagaruka hamusinji amakago ashata gagwire gabegarmu abantu mwenda abarukuraramo. Sky TV yaganiraho na bamwe abafereirwa amajugabo hamwe na nemisiri yabo nuboreko busasi nyamwingi bashaba government ya Uganda kubakwatira sima batuletero bulu bentu basema mnonga mkama batonjera bubaye konkikenzure kusize yatekanse muzigwe na nezo mporo itukorara ukanimba sima batuletera kaunga bawe kadi busasi mamani enzanje umuyaganyo mwebazo mbwenu ndyanyi no busasi mbeni nyo mfizi y'abana banje mbeni impangisa ezindi ninkora mbwenu nyino busasi bw'amazi. Abebembezi bo mwanyogu nubagira ngo bateyiro muranga gwo kushaba obuyambi kandi bashaba abantu kugumisereza obwe na government yabaneye tebekanisa kubahikaho bakama bange natera bakama bange bona bakadete akadete nona arebe bona bayi abantu bakambikira ondizo ona areba ni speaker abareto butumwa obu kurwo wa Honorable Cadet Benjamin nubajangu bariyo nubafayo koregana na government kurebeka ngo yabasa kurete cyo kusingaho aha kibabaretera yagira ngo utakubasa kurara nagira aine kubanza yabanza kuyamba abantu barumuri bakafune cyo kuriya kahurire abakagwirira abantu bitu yabakwatiraho na kilograms 10 pa family abantu bona baferire ibintu byabo ngo cyarindiriye kwatagana n'abirendezi ba district kugira ngo tero umuranga government ingasho mu office ya prime minister kugira ngo basa kwiyukangira abantu n'ekiri kusingaho Gashoka Sharifu Murunja wa Sky Television Agenshonga.